bafite ububasha butavuga ariko bukora. Icyemezo cyabo gishobora guhagarika igihugu cyangwa kugihindura. Ntibahatiriza ariko imbaraga zabo zirumvikana. Ijambo ryabo ni nk'itegeko. Nibo bakomeye mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2025. Je nongeye kuguha ikaze ubaye aribwo bwa mbere uje kuri uyu muyoboro. Wakanda subscribe ukajyona n'ibindi biganiro. Ubaye ufite igitekerezo wajya muri comment tukacyandika tukazagera dukora n'ikiganiro cy'ubutaha. Ubaye ukunda ibiganiro byacu wakanda like kuko natwe turagukunda. Reka dutangire. Ku mwanya wa 10 turahasanga Yusufu Murangwa, umuyobozi wa NICR. Impamvu afite ububasha atanga imibare yose igihugu cyubakiraho gahunda zacyo, harimo budget, ubuzima, uburezi, ishoramari n'ibindi. Ni nk'amaso n'ubwonko bwa guverinoma iyo bashaka gufata icyemezo gishingiye ku bushishozi. Umushinga ushaka gutangizwa mu gihugu, uyu mugabo yemeza ko wubakiye ku makuru yizewe cyangwa akabihakana bigahagarara. NICR niyo nkingi ya politiki ishingiye ku bukungu. Yusufu Murangwa afite ububasha bufite ubwenge burenze politiki isanzwe. Ku mwanya wa 9 hari General Fred Bingira, umuyobozi ukomeye w'inzego z'umutekano. Impamvu afite ububasha mu Rwanda, ni umwe mu barwanya urugamba rwo kubohora igihugu, akaba yaragiye ayobora ingabo mu byiciro byose. Nubwo atavuga kenshi, afite ijambo rikomeye mu buyobozi bw'ingabo, amahugurwa y'umutekano n'imbere muri RDF. Abanyapolitike benshi basaba inama ye mu bijyanye na gahunda z'umutekano n'iterambere. Ni impamvu benshi bibaza ngo ese kuki General Bingira atajya agaragara ariko akaba afite power ziremereye? Ubutwari bwe buravuga cyane. Ku mwanya wa 8 turahasanga Ines Mpambara, umuyobozi w'ibiro bya perezida. Impamvu afite ububasha, ashinzwe kugenzura no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amabwiriza ya perezida. Iyo perezida avuga niwe ubihindura ibikorwa bifatika. Gahunda ya Vision 2050, imishinga ya Giant Investments na gahunda za reform. Anafatwa nk'umuntu uhuza abaminisitiri na perezidanse mu buryo bwa buri munsi. Umuntu ufata icyemezo si uvuga gusa, ahubwo ni ugishyira mu bikorwa. Madame Ines Mpambara ni moteri ya systeme zose muri leta y'u Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga Madame Kereya Kamanzi, wigeze kuyobora RDB. Impamvu afite ububasha, yakoranye na Perezida Paul Kagame hafi imyaka 10 mu bikorwa by'ishoramari, ubukerarugendo n'imishinga mpuzamahanga nka NBA Africa, Arsenal Visit Rwanda ndetse na CHOGM. Afatwa nk'icyitegererezo cy'umukozi ukiri muto wabyaje ishoramari rya leta inyungu nyinshi. Yagaragaye cyane mu mahuriro akomeye nka World Economic Forum na UN General Assembly. Madame Kereya Kamanzi ni icyitegererezo cy'uko ubutegetsi bushobora gutanga icyizere mu bucuruzi atari politike gusa. Ku mwanya wa 6 turahasanga Madame Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru wa OIF. Impamvu afite ububasha, ayobora Organisation Internationale de la Francophonie, ihuriyemo ibihugu 88 harimo Ubufaransa, Canada, Belgique ndetse n'ibindi. Abona icyubahiro kingana n'icy'abakuru b'ibihugu iyo ahagarariye urwo rwego. Yagize uruhare rukomeye mu mibanire y'u Rwanda n'amahanga igihe yari minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Madame Louise Mushikiwabo niwe wanyuze imbere ya Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa mu nama i Paris. Afite power, ntabwo twese tuyibona. Ku mwanya wa 5 hari Dr. Monique Sanzabaganwa, Vice Perezida wa komisiyo ya OIA. Impamvu afite ububasha, mu rwego mpuzamahanga niwe munyarwandakazi uri mu buyobozi bukuru bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Uyu mwanya umuha ijambo kuri politike, ubukungu, amahoro n'iterambere mu bihugu 55 byose.
u Rwanda rugira ijambo rikomeye mu biganiro bya Afurika kubera ko afite icyicaro muri komisiyo nyobozi. Niwe mugore ufite umwanya munini kurusha abandi bose mu buyobozi bwa Afurika. Uwa kane ni Dr. Donald Kaberuka, umunyamabanga wihariye mu by'ubukungu. Impamvu afite ububasha, yigeze kuba guverineri wa Beneri na nyuma aba umuyobozi mukuru wa African Development Bank, ariyo banki nyafurika itsura amajyambere, aho yayoboye imishinga y'iterambere y'ibihugu birenga 50. Uyu ni umugisha w'igihugu kumugira nk'umujyanama. Ibitekerezo bye bigira ingaruka ku ngengo y'imari, ubukungu bw'imbere mu gihugu ndetse n'amasezerano y'abafatanyabikorwa. Abashoramari benshi baba bashaka kubanza kumva uko abibona mbere yo gufata icyemezo cyo gushora imari mu Rwanda. Ese hari abandi bantu batatu muri Afurika barusha Kaberuka ijambo mu bijyanye n'ubukungu? Biragoye kubabona. Ku mwanya wa gatatu hari General James Kabarebe, umunyamabanga wa perezida mu by'umutekano. Impamvu afite ububasha, ni umwe mu bashinze Inkotanyi, akaba yarayoboye igisirikare cy'igihugu imyaka myinshi. Nubwo asa nk'uri inyuma y'inkuta za politike, benshi bamufata nk'intwaro ya Perezida Paul Kagame mu bijyanye n'umutekano, politike y'akarere n'imibanire na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda n'ibindi bihugu. Iyo ibibazo biremereye bivutse mu karere, niwe utumirwa cyangwa uvugishwa n'amahanga mbere y'abandi bose. Uyu mugabo ijwi rye ryumvwa mbere y'abaminisitiri mu gihe cy'ubwumvikane buke mu karere. Naho ku mwanya wa kabiri turahasanga Madame Jeannette Kagame, umufasha wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Impamvu afite ububasha, afite uruhare rukomeye mu guhindura imibereho y'abagore, urubyiruko n'abana biciye mu mishinga nka Imbuto Foundation. Abantu benshi bavuga ko ari umutima w'ubugiraneza n'iterambere ry'abadafite ijwi, ariko kandi afite ijambo rikomeye mu gutanga icyerekezo. Akenshi yifatanya n'abagize guverinoma n'imiryango mpuzamahanga ndetse anitabira ibiganiro ku rwego rwa UN n'andi maforamu akomeye. Naho ku mwanya wa mbere turahasanga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Impamvu afite ububasha, niwe muyobozi mukuru w'igihugu ugena icyerekezo cy'ubutegetsi, ubukungu, umutekano, uburezi n'iterambere ry'igihugu muri rusange. Afite ijambo ku myanya y'ubuyobozi mu nzego zose: guverinoma, inteko, inzego z'umutekano n'ubucuruzi. Mu Rwanda ijambo rya perezida riba ari ryo ritanga umurongo, ntibisaba inteko rusange cyangwa amatora menshi. Kimwe mu by'ingenzi ni uko inzego mpuzamahanga zimufata nk'umwe mu bayobozi bake ba Afurika bafite icyerekezo gihamye. Niba warigeze wibaza impamvu Kagame yemerwa na benshi nk'umuyobozi wa Afurika ushyira mu bikorwa ibyo avuga, igisubizo wakibonye. Jye mbifurije guhaha no kuronka. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, ibahe kurambira kubona ibyiza, Imana iruta ibindi n'ubuzima. Bye bye, namwe ibiganiro byacu by'ubutaha.